Riri ni irua kuuma kuri gikundi gia guthurima ithurano bururi-ini ELOG gikimurika kamiti ya mwanya ya kuumba kamiti ya ithurano na mihaka IEBC thutha wa maritwa matandatu kwongererwo hari aria marathurimwo ta makamicina a kamiti ino. Was Zimbabwe. Gikundi giki riu gikienda kamiti ino itaririe uria maritwa ma aria marathurimwo marongererekire kuma 105 na beria yacabithitio tariki 14 mweri muhituku nginya riu 111. Kamiti ino no ithing'iririo itaririe mutaratara uria wahuthikire gukinyaniria itua riri noho iheane gitumi kia mutaratara uyu kwaga kuhuthika kuma kiambiriria kuringana na watho. Ona gukiri uguo gikundi giki nigikuranite kamiti ino irahikana na mahinda kuumba kamiti ya IEBC no gikauga no nginya waragania uthingatithio mutaratara-ini uyu. This is my last. Ni ndeto kajia makanitha NCCK ruhonge-ini rwa Mount Kenya ikiingira ikiuga kamiti ino yaya kwagirwo mwihoko igiaga gukorwo na wigiririki wira-ini uria ithukirwo na makiongerera thini wa shortlisted candidates kana andu aria maivare aria mathuritwe makiongerera maritwa mengi matandatu. Undu uyu ni urarete undu utagiririkite no gatuma twigua taka turenda ku lose confidence na panel ino ya selection panel. Koguo no aturie korwo undu uyu no wikwe na njira iria ngituma tuona mai tukigia na confidence nao kana tukigia na wigiririki nao undu ucio tukona uyu undu mwega. Maritwa maria mongereirwo guthurimwo ni Hassan Nur Hassan, Jibril Malim Mohamed, Michael Ben Oliewo, Charles Kipyegon Mutai, Stephen Kibet Ngano na Joel Mwita Daniels. Mihang'o ya guthurima makamicina ya ikiingira thiku ya ikumi na keri umuthi. What is the role of Parliament in reinforcing the independence of IEBC while ensuring accountability? IEBC is an independent constitution or rather commission, but again we must understand that independence also needs also to be checked, because if left unchecked it can also be become a rogue commission, and that's why there are those checks and balances where now the parliament and also the parliament comes in. The mandate of the IEBC as defined by Article 88 clearly spells out, enunciates, the place of the IEBC, and one of which, of course, is to conduct. Kamiti ya mwanya igacagura maritwa mere giturwa-ini kia muikariri giti na maritwa kenda iturwa-ini cia makamicina, na thutha ucio President William Ruto acagure muikariri giti na makamicina atandatu a IEBC. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Umbi wa Shege. South Africa. Wow.